Ne trebaju ti ljudi za sve. Trebaju ti samo oni koji imaju vremena za tebe, koji te znaju saslušati, a ne samo slušati, koji ne mijenjaju ploču svaki dan, da se pitaš šta si pogriješio. Ne postoje ljudi koji te nikada neće razočarati, ali postoje oni koji znaju reći oprosti i to misle iskreno. Trebaju ti ljudi koji ne govore samo riječima, već dijelima pokazuju da im je stalo. Ne oni savršeni, nego iskreni. Ne oni glasni, nego topli, jer na kraju ne tražimo mnogo, samo da nas neko voli jednostavno, ljudski i bez maske.